reka ngushimire nshuti y'akadasohoka ya Infosport Rwanda. Infosport Rwanda ni YouTube channel ikugezaho amakuru y'imikino cyane cyane kuba byasohotse ku kinyamakuru cyacu cya Infosport, aho wandika wa3 ugashyira akadomo ukandikaho Infosport, ugashyiraho akadomo ukandika Rwa, maze ukadukurikirana kuri murandasi yawe. Amakuru yacu rero kuri uyu munsi turaza kuyahera mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Turagaruka kuri ekipe ya APR Football Club yerekanye abakinnyi bayo bashya. Ikipe ya APR Football Club rero kuri iki cyumweru yerekanye abakinnyi bayo bashya izakoresha muri shampiyona 2020 na rimwe. Birumvikana neza ko ari muri sezita. Iyi APR FC rero abakinnyi yerekanye barimo rutayizamu waturutse muri ekipe ya Rayon Sport witwa Yannick Bizimana. Yannick Bizimana ni rutayizamu werekanye ko ari umukinnyi mwiza guturuka mu ikipe ya AS Muhanga aho yakinaga umwaka ushize, dore ko ariho ekipe ya Rayon Sport yamukuye. Yatsindiye AS Muhanga ibitego bigera kuri 14. Rayon Sport iramugura iyi sezo ayitsindira ibitego 8, none birangiye na ekipe ya Peri imutwaye, ibona ko ari umusore uzabafasha kwitwara neza mu mikino ya CAF Champions League, dore ko ari nayo ikipe y'ingabo z'igihugu izitabira. Ntabwo ari Yannick Bizimana wenyine waguzwe n'ikipe ya APR FC, kuko hari umusore ukina ku ruhande rw'inyuma bakunda kumwita Nzotanga cyangwa se Dieudonné rero nawe yakiniraga ekipe ya AS Muhanga muri uyu mwaka turimo. Gusa ekipe ya APR iguze uyu musore, abantu bavuga bati ese ni ukubera ko witwa Ombolenga bifite nazagenda. Ibyo ntago tubizi, gusa icyo tuzi nuko uyu musore nawe yamaje kwiyunga kuri iyi kipe yambara umukara n'umweru. Undi mukinnyi mwiza yaba yaguze ni uwitwa Nsanzimfura Kedi ni umukinnyi ukiri mutoya wakeneraga ekipe ya Kiyovu Sport. Kuri ubu nawe akaba yamaje kwerekeza mu ikipe ya APR Football Club, akazafatanya nawe umwaka utaha w'imikino kugira ngo barebe ko batwara ibikombe ndetse bazanitwara neza mu mikino ya Champions League. Hari n'undi musore rero witwa Bosco Ruboneka, ni umusore nawe wavuye mu ikipe ya AS Muhanga ukina inyuma y'abataka, inyuma ya barutayizamu kuri nimero 10. Akamaro ka nimero 10 murabizi ko abahereza bataka imipira. Uyu musore rero nawe ni umusore mwiza cyane. Abantu mwese mwakurikiye imikino ya Muhanga nizere ko mwamubonye. Ni umusore rero nawe bivugwa ko umutoza Adil Ehad yakunze imikinire cyane y'uyu musore, ndetse akaba yifuza ko nawe yazafatanya nawe muri shampiyona ya 2021. Undi musore rero utaragaragaye yerekanwa ni umusore w'umunyezamu waturutse muri akademi k'ikipe ya APR mu Ntare. Uyu nawe rero ngo akaba yiyongereye kuri abasore, bakaba abasore 5 berekanwe ni ikipe ya APR Football Club. Indi kipe rero ni ekipe ya Etincelle yamaje gutangaza yuko izakoresha miliyoni 175. Byumvikana ko ni ikipe yagiye itakaza abakinnyi b'inkingi za mwamba bayo, twavugamo nka Mutebi Rashid, gusa nayo yagiye yubaka aho yazanye barutayizamu harimo Songa Isayi waturutse muri ekipe ya Police Football Club. Twavuga tuti amahirwe masa ku ekipe ya Etincelle. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane wa Afurika ntago tujya kure cyane, ahubwo turahera hano mu gihugu hano hafi yacu mu gihugu cy'Ubugande. Mu gihugu cy'Ubugande inkuru iri kwavugwa ni ya
mukinnyi witwa Mustafa Kiza. Mustafa Kiza ni umukinnyi ukinira ekipe ya KCCA. Muramuzi ekipe yaje gukina Sekafano mu Rwanda. Uyu musore akaba ari mu basore batsinze Rayon Sport icyo gihe. KCCA yatsinze Rayon Sport ibitego 2. Rero Mustafa Kiza yaje gutsinda igitego cya kabiri. Uyu musore ukina ku ruhande rw'ibumoso inyuma azamuka, yakaba yashimye ni ikipe yitwa Montreal Impact iherereye muri Canada, ariko ikaba ikina shampiyona ya Amerika bakunze kwita Major League Soccer. Ni ikipe rero itozwa n'umutoza Thierry ari muzi mwese ko uyu mugabo akaba ari n'umutoza byongeye yakanyujijeho mu makipe atandukanye nka Arsenal ndetse na FC Barcelona. Uyu musore rero Mustafa Kiza bikaba bivugwa ko yaba yamajije kugurwa akayabo k'ibihumbi 500 byose by'amadolari. Gusa ntabwo uyu musore yahise yerekeza muri ikipe, dore ko murabizi isi ihanganye n'icyorezo cya corona virus. Biteganyijwe ko rero azerekeza muri ikipe tariki ya 12 z'ukwezi kwa munani. Kuri ubu ngubu akaba yahise atizwe ikipe ya KCCA, bakazaba ayifasha mu gihe atari yagenda, ndetse anakora imyitozo ku giti cye kugira ngo yongere imbaraga, dore ko yari amaze igihe kinini adakina. Twihuta cyane rero, reka twerekeze hanze y'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange. Ku mugabane w'i Burayi nta kindi kihavugwa, ni amakuru y'igura n'igurishwa. Mu ikipe ya Tottenham amakuru avuga nuko umusore witwa Eric Dyer ni myugariro cyangwa se akaba ari umukinnyi ukina hagati ariko afasha ba myugariro. Uyu mukinnyi yageze mu ikipe ya Tottenham 2014 aturutse mu ikipe ya Sporting Club de Portugal yahara muri Portugal, kuko ari naho yakuriye nubwo ari umwongereza. Uyu mukinnyi rero ekipe ya Tottenham bitewe nuko yayikiniye kuva icyo gihe cyose mu mikino 239 yakinnye mu marushanwa ikipe yakinnye, uyu musore agatsinda ibitego 11 ndetse agatanga imipira 11 yose yavuyemo ibitego. Umutoza Jose Mourinho yavuze ati nta mpamvu yo kugutakaza, ahubwo reka nkugumane ndebe ko wamfasha mu gihe kizaza. Mukubita urupapuro asinya imyaka 3 yose, akazaba akina kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 kugeza 2024 ari umukinnyi w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka rero tuve kuri Tottenham Hotspur twerekeze ku ikipe ya Watford. Watford nayo ni ikipe ikina shampiyona y'Abongereza kuri ubu, gusa bitewe no kutitwara neza bamwe barunguka abandi bakabizira. Ahangaha rero wabizize ni uwitwa Nigel Pearson akaba yari umutoza w'ikipe ya Watford. Uyu mugabo rero kuri uyu wa gatanu nyuma yo gutsindwa ibitego 3-1 n'ikipe ya West Ham United, akaba yarashimiwe n'ubuyobozi bw'ikipe yereka umuryango. Nigel Pearson akaba abaye umutoza wa gatatu wirukanywe muri ikipe nyuma y'uwitwa Javi Gracia ndetse na Sanchez Flores. Nk'uko rero byatangajwe nuko uyu mugabo agiye guhita asimburwa n'uwitwa Hayden Morenz watozaga ikipe ya Watford y'abatarengeje imyaka 23. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze ku makuru ya Ballon d'Or. Murabizi neza ko Ballon d'Or ari igikombe se cyangwa igihembo gihabwa umukinnyi witwaye neza kurusha abandi bose ku isi. Uyu mwaka rero nk'uko FIFA yatangaje ko Ballon d'Or itazigera itangwa. Iyi Ballon d'Or rero mwari mubizi ko ihatanirwa n'abagabo bagiye batandukanye bakina umupira birumvikana, ariko bahiga abandi. Twese abenshi tuzi Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, akaba ari nabo duha amahirwe cyane. Gusa uyu mwaka iki gikombe kizaguma mu kabati
kacu. Reka ngushimire rero wowe nshuti y'akadasohoka ya Infosport Rwanda YouTube channel yacu, nkwibutsa gukora subscribe ugakanda aho hantu hari inzogera kugira ngo isaha n'isaha ujye ubona amakuru yacu buri munsi kandi meza. Mu gihe ushaka no kubona ibindi ushobora kwandika /Infosport bifatanye /Rwa maze ugasoma byinshi tuba twaguteguriye. Wakoze kubana natwe, reka tukwifurize kugira amahoro y'Imana aho uherereye hose. Ndi Patrick Niyonsenga, nakagaruka.